Yes, ndongenda gusuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. Imana ikurinde, Imana igumane nawe. Warasayutse TV nkwibutse gukora subscribe. Kora subscribe pe. Niba ari gukibona yino nkuru, kora subscribe kugira ngo n'izindi zize kugeraho 5 kuri 5. Dore rero ikiganiro tujye kuganira ni kuri Prince Kid ugiye gufungurwa. Uzi ko ari impamvu zirindwi yatanze maze ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha hamwe n'urukiko muri rusange bukavuga bati izi mpamvu ziremeza ko uyu mugabo agomba kurekurwa. Isi minsi 30 y'agateganyo bamukatiye irabipfuye ubusa. Ivyo nabyo turaza kubigarukaho cyane, ariko izi mpamvu zikaba zamaze kwemezwa ko mu by'ukuri uyu Prince Kid agomba kujya hanze bidasubirwaho. Ese izo mpamvu ni izihe? Wowe numara kuzumva uraza nawe gutavuga ati ibintu birashoboka ko uyu mugabo ushobora kujya hanze maze akabasha nawe kwikontorora, kwigenzura. Yes, ngaye nguko cyane. Hanyuma tuyogaye ku mugabo Prince Kid wamenyekanye rero cyane gutegura Miss Rwanda muri societe yitwa Rwanda Inspiration Backup. Rero icyo nakubwira cyo nuko yamazwe no guhagarikwa ndetse bayivana ku nshingano zo gutegura Miss Rwanda. Ubu ngubu bikaba biri muri Ministeri y'Umuco na Siporo. Uyu rero Prince Kid aramutse anarekuwe arahita ashaka indi mirimo akora, agiye gukora indi mirimo. Ese uyu mugabo nanone twicara yatumunenge, ese uramunenga? Ujye muri comment uvuga ati Prince Kid nubwo agiye kurekurwa ngenda munenga, n'umunenge twumve se ivyo munenze bifite ishingiro. Cyo nacyo twakigarukaho cyane. Hanyuma ufite amatsiko no kumva izo mpamvu zirindwi yagaragarije ubushinjacyaha. Nguko cyane giye kubigarukaho maze mbikugezeho nta na kimwe nciye ku ruhande, ariko nkwibutsa gukora subscribe. Abantu bari Kenya, Tanzania, Uganda, Australia, muri Canada, abantu muri Canada mwese mbahaye ikaze mu kiganiro. Abantu muri Canada mu gihe hasi aramwandika mu commenting, mumpe courage cyane. Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid wari usanzwe uhagarariye irushanwa rya Miss Rwanda inayoboye Rwanda Inspiration Backup. Urukiko yajuriye umwanzuro w'urukiko rwari rwafashe wo kubafunza iminsi 30 y'agateganyo muri gereza mu gihe akurikiranywe ibyaha bijyanye bya bitatu narabikubwiye. Ishimwe kandi akurikiranywe ibyaha harimo guhoza undi ku nkeke bishingiye ku mibonano mpuzabitsina ndetse no gusaba cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina bishingiye ku gitsina. Icyambere harimo guhoza ku nkeke, bamwe batari ko inkeke y'indi utayihozwa. Ntago abakobwa bose birirwa bateretwa, kandi bose bisaba yuko ubatereta bahoza ku nkeke buri munsi ashaka kugira ngo abakonveke. Benshi babivuze ati twese baratumariramo. Niba ari byo ntabwo ari Prince Kid wenyine, n'abandi turajyamo. Umucamanza avuze ko ibyaha umuntu bihamye ahabwa igifungo cy'ejuru y'imyaka 2 muri gereza. Gusa amategeko avuga ko umuntu wese ukatiwe igifungo cy'iminsi 30 aba yemerewe kukijurira mu gihe kitarenze iminsi 5. Ishimwe Dieudonné ariwe Prince Kid yahise ajurira iki gifungo kuko kwa 19 Gicurasi 2022 nibwo ubujurire bwe bwagirijwe ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Prince Kid n'abanyamategeko bafite cabinet yitwa Shiba Law Firm bajuririye umwanzuro w'umucamanza wa mbere bavuga ko hari ingingo umucamanza yirengagije maze agakatira Prince Kid gufunga iminsi 30 muri gereza, dore ko ingingo bagendeyeho bajurira zitari zumvikanye neza. Urukiko rwemeje ko habayeho ishimisha mubiri ku mukobwa bitari ngombwa kuvuga amazina ye nyuma yo kumusezeranya no kumurihirira amashuri. Prince Kid amaze kumushakira umwanya uvuga ko uyu mukobwa yananiwe kugaragaza icyari gutuma amushinja kandi ntacyo bapfa. Ngo urukiko rwirengagije ko Ishimwe Dieudonné atari we wari kugaragaza ko yakoze icyaha, kuko izo ari inshingano z'ubushinjacyaha no kugaragaza mu buryo budasubizwaho ko Prince Kid yakoze icyaha. Ibyo ni muri kubyumva. Iya kabiri, urukiko rwagaragaje ko happiness ari ishimisha mubiri rugenekereje. Abanyamategeko ba Prince Kid bo bavuga ko mu manza nshinjwabyaha nta kugenekereza kubaho. Icya gatatu, rwemeza ko impapuro zashyizweho umukono n'abashinjura Prince Kid ziteshwa agaciro kuko ubushinjacyaha bwagaragaje ko ziri gukorwa iperereza. Abajurira bavuga ko urukiko rwirengagije ko iyo nyandiko yashyizweho umukono na noteri ikaba kamaramaka. Rwemeza ko Divine Muheto wa Miss Rwanda yakorewe ishimisha mubiri.
bamwe bati se kuki bavuze Divine kuki bo batamuvuze. Urukiko rwemeje ko habayeho guhoza ku nkeke undi kuri Divine Muheto rugendeye kuri message ndetse n'ubutumwa bwagiye buzingwa ku mbuga nkoranyambaga, bisa nkaho era ubutumwa butajya hanze. Urukiko ntabwo rwari kumenya cyangwa rumushinja kino cyaha. Icya gatanu, kuba urukiko rwaremeje ko kuba Ishimwe Dieudonné yarahamagariye Muheto mu masaha akuze ari bishimangira ubutumwa bugufi Muheto yandikiwe na Ishimwe ko ari kumushyira ku nkeke. Abandi bati se urumva hano bagiye bakomantinga ati noneho niba ramamagara amasaha arenze bavane iyo mirongo ya MTN na Airtel niyitanga amasaha y'ijoro. Ngahe nguko niba ari icyabakwiriye kubivuza hakiri kare. Cya gatandatu, abavuga ko urukiko rwirengagije umutungo utimukanwa ndetse n'uwimukanwa byatanzwe na Ishimwe Dieudonné kugira ngo arekurwe by'agateganyo akurikiranywe yari hanze, kandi byakozwe byose biri mu buryo umushinga amategeko yabiteganyije. Izi ngingo z'ubujurire nizo zisobanurwa neza igihe Prince Kid azaba ari kuburana kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Uramwumva neza? Prince Kid ingingo hanze zifatika kandi za nyazo. Benshi bati oye Prince Kid hejuru, abandi bati reka tubitega amaso turebe what is going on. Ese Prince Kid araza kuba arekurwa, araza kujya hanze? Imana ibarinde. Ndabakunda cyane ndetse ndabishimira cyane. Duha igitekerezo ariko wibuke subscribe. Ndabakunda kandi inama zanyu ni ingirakamaro. Nitwa MC Robert. Ese wowe n'ubwa mbere unyumvisha ute? Jya muri comment maze ume subscribe unasharing. Nukuri shyira kuri status yawe cyangwa kuri Facebook sharing ino nkuru. Urabura umuntu w'umugabo pay kandi Imana iraza kuguha imigisha myinshi. Ndabakunda nje ndabishimira from Monday up to Sunday. Ndabakunda cyane.